Assalamu alaikum. Muqatqar Jumat kanalım katılışları. Bugünkü күнгө Cuma 9 dekabr 2022 жылдагы Cuma күнкү курстар менен сиздердин Muqatqar Jumat kanalı көрсөтөт. Бизден алсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Бүгүнкү Cuma күнүңүздөрү менен куттуктайбыз. Cuma намазга бараткандар, Cuma намазыңыздар кабыл болсун демекчибиз. Азыр канча болуп калды экен, баардык жерде эле банктарды көрдүк. Бирдей эле экен. Азыр сиздерге бир-эки жерден валюталар көрсөтөбүз. Бизден алсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Biz birinçiler bana Finka banka geldi. Finka banka 85 son dolar, 89 son 60 euro, bir son 30 jarım tane ruble, bir son 34 jarım tane ruble eken tumanlar. Sonra 1000 rublenin 1345 son pul eken tumanlar. Ruble kotarılıp kalıptır. Tumanlar az biz Ekesla banka geldik. Ekesla banka 84 son verdiğin dolar, 89 son verdiğin euro, bir son 34 jarım tane ruble eken tumanlar. Bu yerde ruble şonda ele eken tumanlar. Nokat şaharına bugün kurslar bir değil oturat. 1000 rublenin şu anda 1345 son pul eken tumanlar. Tumanlar kırsa bankta dele şonda ele eken karanızlar rubleç. Bir son 34 jarım tane eken rubleç. Ha dolar 84 son 90 tane, euro 89 son 50 tane. Kapital bankta dele 84 son 50 tane, dolar 89 son 50 tane, euro 45 tane rublege tumanlar. Bu yerde bank жақсы. Kel almışsanızlar bulat. Daim almış. Ben şu yerden almışsam özü. Ruble olsa ruble verir, dolar olsa dolar verir. Kel almışsınızlar. Kapital bankta en güçlü. Cuma tuğanlar şuna bugünkü күн аяқтады. Сау-саламат болыңыздар. Cuma күніңіздер mübarek болсын дейбиз. Cuma намазыңыздар кабыл болсын. Кудай калса Аллах насип кылса Жумадан кийин дагы көрүшүп каларбыз. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh demişiz. Nokat'ta hava tinç, soğuk oldu. Tasın soğuk, yolda tayğak, etap oldu. Var жақсы. Bizden olsa like başka bir tekrar kullanırlar.